prošlom dijelu smo govorili o tome kako su neki ezoteričari i duhovni špekulanti izveli svoje neke zaključke, pogrešne zaključke o Vedama i kako je taj ezoterizam imao uticaja na shvatanja mnogih ljudi, prije svega onih koji su imali čak i ogroman uticaj u to vrijeme u Europi, i mnogi od tih pogrešnih zaključaka, prije svega ta ideja o Arijevcima, kako je ona imala ogroman i negativan uticaj u događanja tog vremena. Međutim, vrlo je bitno da obratimo pažnju i na jedan drugi razvoj koji se dogodio dolaskom Evropljana u Indiju i njihovim susretom sa Vedama i vedskom kulturom. Za razliku od pristranih, politički motivisanih ili na druge načine korumpiranih indologa, istraživača vedskih spisa i misli, onih čiji su pogrešni zaključci doveli do sveg tog prethodno spomenutog destruktivnog ludila, bilo je i onih učenjaka i mislilaca koji su na jedan pozitivan način primali i razrađivali te pisane izvore iz Indije koje su pristizali u to vrijeme. Iako njihovo razumijevanje nije bilo potpuno i u mnogim stvarima čak i pogrešno, ipak njihov pozitivan i blagonaklonjen stav prema Vedama, prema Indiji i uopšte prema istoku i otvorio i omogućio jednu sasvim drugačiju percepciju po kojoj su neki Indiju čak smatrali kolijevkom čovječanstva, literature i izvorne duhovnosti. Te ideje su imale veliki utjecaj na epohu romantizma, a kroz to i na vrijeme u kojem su se proširile i koje su imale isto tako ogroman utjecaj na događaje, društvene događaje na starom kontinentu tada. Počeci akademskih orijentalnih studija su u Europi u 1795. godini, kad je u Parizu, u Francuskoj, osnovana specijalna škola orijentalnih jezika ili École spéciale des langues orientales. U toj školi je predavao jedan poznati učenjak tog vremena, koji je ujedno bio i osnivač modernih arapskih studija i imao je uopšte jedan veliki utjecaj na razvoj orijentalistike kao akademske discipline. Antoine-Isaac Baron Silvestre de Sacy, on je poznavao mnoge jezike, orijentalne jezike, a uz to je savladao i sanskrit. I postao je isto najpoznatiji profesor sanskrita. A njegov učenik Antoine-Léonard de Chessy, koji je bio isto kustos orijentalnih rukopisa u nacionalnoj biblioteci, on je isto postao vrlo utjecajan, jedan od njegovih najpoznatijih i najuticajnijih učenika. On je kasnije, nekoliko godina kasnije, dobio i prvu evropsku katedru sanskrita, koja je osnovana upravo za njega na Collège de France. I preko njegove supruge
jedne poznate njemačke pjesnikinje i novinarke. On isto bio povezan sa njemačkom kulturom, literaturom i sa tamošnjim učenjacima, piscima, između ostalog i sa Goetheom isto. Znači, to je bio taj način, to su bili ti kanali kojim su se širile te vedske ideje, ti vedski spisi s kojima je isto i Goethe u jednom momentu došao isto u kontakt i isto iskazao svoje oduševljenje sa tom literaturom. Posebno interesantan je bio odnos, ili od značaja je bio odnos de Chessija sa August Wilhelmom Schlegelom, koji važi za jednog od najuticajnijih učenjaka ranog njemačkog romantizma. Oni su, de Chessij i Schlegel su još početkom 19. vijeka imali planove za izdavanje orijentalnog magazina. I 1818. Schlegel je na svoju sopstvenu inicijativu osnovao katedru za indologiju u Njemačkoj. I on je postao njen nosilac na tada novoosnovanom fakultetu u Bonnu. Znači on je tako reći napravio početke indologije kao studija u Njemačkoj. Schlegel je tad dao izraditi slova za kucanje indijskog Devanagari pisma u Parizu. Tako htio je da izdaje prve sanskritske tekstove, tako što bi isto imao i originalne tekstove tamo. I uz to bi dao prevod tih tekstova. 1823. godine on izdao jedan do tada neusporediv prevod Bhagavad Gite, koja se smatra draguljem indijske duhovne književnosti. Tad je izdat taj prevod na latinskom jeziku. Još prije toga, oko 1801. druge godine, jedan drugi francuski indolog, Abraham Duperron, je izdao nekoliko prevoda raznih Upanišada, koji se isto smatraju važnom duhovnom literaturom vedskom. Međutim, ovaj prevod Bhagavad Gite od August Wilhelma Schlegela je postao vrlo popularan. On međutim i dalje nastavio da radi na prevodima do 1831. godine je uspio da izda nekoliko važnih dijela. Tada je sve prevodio na latinski, od kojih je sigurno Ramayana vrlo bitan, koji se izdvaja među svim tim drugim tekstovima, isto sa stanovišta današnje nauke. Ramayana i Mahabharata se smatraju literaturom, najstarijom literaturom zajedno sa Gilgamešom, najstarijom literaturom čovječanstva. U to vrijeme, dok je August Wilhelm Schlegel imao blizak kontakt sa de Chessijom, bili su i mnogi drugi poznati učenjaci tog doba. Među njima Franz Bopp, koji je poznat kao osnivač komparativne lingvistike kao akademske discipline. Tu je bio i Wilhelm von Humboldt, pruski polimat, učenjak, političar i prije svega reformator obrazovanja. Bio je i Friedrich Schlegel tu. On je bio mlađi brat August Wilhelma i jedan od isto poznatih učenjaka tog doba. Oni su svi bili direktni učenici sanskrita
kod Šesija. Tako da je taj val sanskrita i učenja sanskrita prešao tada iz Francuske u Njemačku. Jedan veliki utjecaj na pozitivnu percepciju Indije među njemačkim učenjacima tog vremena je imalo monografija Friedrich Schlegela o jeziku i mudrosti Indijaca, u kojoj je on obradio jezik, filozofiju, istoriju kao i odabrana poetska djela. Znači, kroz tu publikaciju je proširen taj utjecaj pozitivnog duha, pozitivne percepcije Indije i vedskih spisa, koji je bio očigledan, kao na primjer u riječima Wilhelma von Humboldta, govoreći o Bhagavad Giti. On kaže da je to zasigurno najdublja i najfinija mudrost koju svijet ima na raspolaganju. Isto tako poznat je i citat Artura Schopenhauera o Upanishadama. On imao priliku da pročita prevod već spomenutog Abrahama Duperona i kaže sljedeće: ovo je najzadovoljnije i najuzbudljivije štivo na svijetu. Ono mi je utjeha u životu i bit će mi utjeha u smrti. Tako da mnogi od tih učenjaka, pisaca tog doba su pronašli jednu veliku euforiju sa Indijom. Smatrali su je utjelovljenjem neke težnje i ideala tog doba. Iako je ta slika koju su oni imali o Indiji bila nepotpuna i isto velikim dijelom iskrivljena, ali se širila tako putem književnosti iz Britanske Indije, preko Engleske, Francuske, Njemačke, isto u neke druge dijelove Europe. Isto tako se proširila i preko Atlantika i imala je utjecaj na pokret transcendentalizma u Sjevernoj Americi. Poznati su citati Ralph Waldo Emersona, gdje on u svom dnevniku piše: Bhagavad Gita je kao jedna imperija koja mi se obraća. Ništa malo ili nedostojno, već veliko, spokojno, dosljedno. Glas stare inteligencije koja je u drugom dobu i podneblju razmišljala i tako rješavala ista pitanja koja se i danas postavljaju. On, govoreći o Bhagavad Giti u Concord, tada kaže da je to jedan jedinstven događaj, jedan događaj koji će promijeniti sudbinu tadašnjeg i tamošnjeg društva. No? Međutim, i pored takvog entuzijazma koji Emerson pokazuje prema Bhagavad Giti, isto je očigledna njegova neupućenost u teologiju Bhagavad Gite i uopšte u vedske tradicije, jer on pripisuje Bhagavad Gitu čak filozofski gledano ili teološki gledano, on ne pripisuje ateističkom budizmu. Smatra da je to knjiga iz budističke tradicije koji je u osnovi totalno suprotan monoteističkoj poruci Bhagavad Gite. No? Kod Thoreaua isto možemo naći, Henry David Thoreau možemo naći veliko oduševljenje sa Bhagavad Gitom, gdje on u svojim riječima kaže da pred Bhagavad Gitom i njenoj kosmogonalnoj filozofiji naš svijet i njegova književnost izgledaju
trivialno i beznačajno. On smatra da filozofija Bhagavad Gite potiče iz nekog iskonskog stanja postojanja i da se nalazi daleko uzvišena iznad koncepcija tada poznatih i tada pristupačnih modernom svijetu. Tako da ti prvi pozitivni utisci i ideje o Vedama, iako nepotpune i iskrivljene, kao smo rekli, za razliku od onih ideja koje je Helena Blavatsky i koji su drugi ezoteričari unijeli u duh zapadnih ljudi, možemo vidjeti da ipak ovaj pristup romantičara i pisaca te epohe mnogo trijezniji, mnogo prizemniji. I kroz njihova djela ta euforija i to oduševljenje sa Vedama je našlo put u duh i kulturu Zapada. I tu je ostala sve do danas. Kroz kasnije vrijeme nalazimo isto oduševljenje sa Vedama i kod Nikole Tesle, nalazimo ga kod Einsteina, Oppenheimera, Huxleya, Carl Junga, isto vrlo poznato kod Hermann Hessea i kod mnogih drugih. Hermann Hesse se ističe među njima kao autor koji je kod mnogih ljudi na zapadu ili uopšte u svijetu probudio interesovanje za Indiju, za vedsku filozofiju, vedske misli, posebno kroz Siddhartu, njegovu jedno najpoznatijih dijela napisanih. Tako da je tako postepeno taj duh, ta ideja o Vedama i na jedan pozitivan način ušla u naš zapadno evropski ili uopšte naš zapadni duhovni prostor i tu je ostala do dana danas. I u nastavku ćemo još vidjeti neke druge razvoje koje su se desili od tada pa do danas i tako se nadamo da ćemo onda možda još u 2 dijela moći da obradimo čitavu temu susreta, znači zapadnog čovječanstva, zapada, opšte rečeno, sa Vedama.